I he pongpongi ni foko fia ke tai le ia pi veni. Ya o ku i heni ke makau whatahatu i he polokalama ko i o e wikeni. Malo i ngā au e pe mihena ko ilo ko i ngahi wike fe mo e kina fugen he lere ai hopo mo ngahi mea ke he kehe. Ka nea mai ko ki he wikeni ku tau wha malo pe ma o ki whainga maare ko ni pi veni. Ke whahoko ai e polokalama whatwhanua fo feweha ke ki ahoni. Alo bisolo ta malo e Oi. ma fe mari. O gore doi pe ke hu fa te be fa ta buka e. Ko ia, ko e ka weni ngai wike fe mo ki nai. Yo ku e ale le pe fo no he. Mai aun, na o mai u de ko. Oi. O mon fo ko e o ku ko fe mo ki na holo e ke nu le ngai yo po. Ko au tok fa se ko po he to ple lulu. Na o sa te hopa se misika ne. Oi. O tonga le a hopa mate ni e ahon. Toi mai hopo a kapeli pa mo hopo a xiaoxi. I he whaasinga weekend pe mo ia. Ka hange ka tau e tolo i pe o hopo ko ia. Oi. A se pe o ku fe mo kina pe mo whaamawanga. Lahi ai u hopo by brief. O hopo le wa koe a tonga tapua no mo tonga tap ni mama halu. E kongi mo i mahina ni. Oi. Ko kongi mo i mahina ka tu. E ka te aha hopo e tolo i he me weekend e toki tolo i pe ki me. E ko me pe ala. Koi. Koe monia pito ko ngā koe tuu ia koe tai nimi ke ngai hopo. Ai o ku o whawhia fia foko ne mahino ku vave a pito hopo. Ni kona ku ose hopo ia se me sika pe mo e whawhonga kotonga tapua. Ai koe tali penia ke tuu ni. Ko tui mahala e ospepa me hopo ia a koe pa mo e whawhonga tonga tapitu i he weekend. Pia hange ko lau koe ngahi hopo koe hanga mai moia. Tau amanake tu pe ka inga e kakai e whanua. Tēnau whanongo ki he ola hopo ko ia. Koe taha eni o ngai whekumi koe ki whamau tō tonu. Lava ke whatonu a ke tau sistemi hange kou ta whaapolokalama ki ai. Aia kone tuk koni e piveni koe tala tutu ni ia. Kone mahino pe ngai hopo ia. He kai ke tali ia ke nau oskotoa. Koe mau pe a hopo ia ku hau nu tutu ni ona. Koe he kai ke tali kotoa e ki nau tuk oska toa pa tuk tala. Iyo, ko ya kai fo alia fo mawa ni asi. He osiko ko malanga tu ko ai hopo ko ni a misika pe mo ping fasi. Koi. Ko ne mau pe ia ene tafagi to ku announce mai hopo. Ai ana bebe as soon as practical. E ki ai. Koi. Ai kai ke o maha time wa ho va me ai to tala mai we ge wa me ndi tala tu ni. Ka ko ni o kai ke me ko ni faria bana ni asi. Koe. Koe, de tu foke tai ni mi e pi veni koe o ku lahi foke o ku lahi ngahi longoa a holo ma ngai fe whakatonu a ke ole ngai a honi. Ko hinga ka tau lili ko he wafi hongo fulu. Na ku whanongo i he polokalama koe na mo whahoko. Aia ko tokita Steven Halapua. Aia pea mo tokita kone Lopet Centuri. Pea mo koe. Pea mo se tita. Na mo whahoko i polokalama wha eke aia. Na e whamatala ki he ripoti ko ia. Ai tuipreha ke i he wafi ki he ririu kone he wafi hongo fulu. Pako mahu inga ia ke u eke atu i he ripoti koe. Niko inga ke whaiha ki whatala noa mo koe. Ko inga he ku mahu inga ia he koe konga lahi en ko sistemi en o tau tala noa ki ai he taimi ko toa pe whatwhonua. Pea ku mahu inga ke whaiha no te ki siolo loto ki he ripoti koe ni. Koe hae ngahi makatuunga ma ngahi mea koe na hanga e he toke tā. Ka mahino pe whoke te au ko toke tā Steven Halapua. Na e whengawe aki ko ia mo e tuipere hake ko ne mamao. O ki he ripoti koe na e tari ko koe ke na uofa eke kakai e whonua. Au ki tō pure anga. Pe neongo na e tō tau ai tuipere hake. Pea hoko atu e Steven Halapua ripoti koe ni o au ko hono ave koe ki he tui.
Aia ko ripoti ni na avea ina tala he kakai ko ripoti ni na o tala noa mo kakai o maule o ko e kakai. Vea ko hinga mea ko mahuinga ai ke whakafoki mai ke ta polokalama ko e ahoni ke whai ange ha wakai ki ai ki ho wakai ko ia ki he ripoti ko e ni. Pa mwene tuu ko ia he ko konga ia o ku mahu inga apito ke whahatala noa ki ai. Ko konga ulaki ko mahuinga ia ke eke atu ke ta sio ange ke hau ko ripoti ko ni aia mahino pe ia ko ripoti ani ko he tauriri wafe hongo fulu na e kai ke whakawhalala ia he fo ripoti ko ni ai tu prehake na ai mo ripoti ke he ia na e whakahu mai ia ke tauriri ko ne wafe hongo fulu ko ngape ke mahino pe tonu ko ai mea ko mau ke ai pe kuhala ai mea ko whakaukau ke ai piven Oia e sol o rak ripoti ko e komite tu pere hake pero ripoti wa ko ripoti ko ai komsoni constitutional and electoral commissions ai tu I nema o ripoti ka ko lo wa mo ripoti ko ya I he lau a aku kai ko me ai na whakaheke heka kia ririwe wa naho furu. Mea koe, kapati e whatongai, koe foi hiwa e na talupe e ku mahino I e ririu koe ni he wa naho furu. Mo e ku hiwa I e foi fasi, koe foi whaoa paasi. Koe foi whaoa paasi na e whai e taraketi kia mo e pureanga whetsevere o e aho ko ia. Well, kei consistent pe e ku lau koe apa ko kei tui pe kia o kia hanso. Aia ko pehe ko ripoti tu prehake ko ripoti e ko ko tala noa ke ai na on ko ke tu prehake pe mo to ke ta hala pua. Ko ripoti ni o CEC aia ko na hangi ha komisión na fatu na franof ko ripoti a tu ponima. Ai ko hinga ko na kai pe ke ko ripoti na fa ta uririu ko ripoti fe na fa ta uririu atanto. I wa fe mo fulu. Ko ta uririu na hijack ia. Na hijack ia hangi ko blau o a ko foi fawa pas. Na it's a completely different platform. Na fa heke heka ke video ko ni sutone. Ko glea ko ni with confidence. He kono uhinga ko lirio na fai ke fa mauanga na kai pe ke tala no ia I hata o yongo ripoti ko fata no kai. Lirio ko na fai ke situsiri. Na kai ke kauia hono tala no ai. Pe na kai ke kauia he term of reference of both of these two reports. Ai ngau ko. Na kai pe kau ia. Ai ko me ko fa ba ko hinga ko fa ba he ko liri ko ni sutone o ko ke align ia ka recommendation o yongo report ko. Ko ma ko o ko ke ma o report ko ni ai tu pere hake ai tala no ka Steven ni. Report uluakia. O ko ma o report e komsoni ko ne tui. Report wa ia. Ka koi me a ko na tau riliu ki ai. Ko foi me ko fatra no ai. Ko foi hijack ia o hingai. He kono hinga ko solo ka hanga articulate ai uhinga fai e longa a. Ono uhinga ko hono toi ko foi na ta fa programa fo ki mo pa fare a ko hono tari ai fa o ku fa ere fare ti ko foi tari ko ia o hinga e ko hano nga e ko ke fa na tula solo everything o pa ke naturally progress ke make sense ke atamai tangata mo fo tu na tula ko pau ke palpare mai me na tula e mo te volo o hinga blau solo tu pure fonua ko mana
Koe foi whaere ne whare I tiku tala noa ki ai. Koe whakatātoko ni. Koe whakatātoko ni, koe ko hasino ia ko hanau whaere. Koe ke aha hanau whaere ai. Ka aku whanau ia. O ne whanau I mai e foi sino koe si kiso penol. Uhinga e glau solo. Koe. He tutone, he konis tutone ia. Koe si kiso penol, koe subcommittee ia. Ai whakataha toko ni. O whepaki pe konis tutone, mai konis tutone he kupu ni manoa. Koe whakataha toko ni. Koe prerogative pe ia ai tui. Ki he foi capacity whakawhare I pe. Koe. O koe mui pe solo, koe ngaka kau whakatala noa he foi. He koe tupu a ngā ia. Ka pau nai whakanatula anga hono design ai liriu he koni stutone. I kai ke whepaki pe longo a pe whehuru naki holo. Mone pita koe I whakaukau fuko ia e piveni o ku mahino o pito ai whakaukau ko ia ke hanga o mai. Ko I ngā koe whataha toko ni, ta whatala noa fuki ai I he taimi ko asi mai ai I pē nolo koe I whataha toko ni. Ka koku, apau ke te tau foki mai ke he fo I ripoti, mahino whihala ko ni ku ke hanga point out koe ni. Koe whi mea taha ko mahu inga I ai I he tala noa koa Stephen Halapua. Wea ku ai ko ne pehe ko koe o ku lotonga I ai e constitutional crisis. I tonga I he tainimi talu me he fo I ripoti. Pea ko konga taha nai maari hene whakarea nai whehu e tu ki ai. Ko hame o ku crisis I ai. Pe ko whe ripoti pa tamai Stephen ia. Eke ka piveni ko piveni na ne o mai tari. Pea te eke tu ki ai pita mai Stephen. Nai tamai piveni ko ripoti ko atu prehake na e whao I he kapa veve. Oku ia e constitutional crisis I he ripoti. Oku ketui oku verite, okay verite whi whakaukau ko ni. Na argument mahu inga na e mai lopeti. Pea ku whanonga I he na whamatalau na taktaha ngo fui tawha aki. Oku mai lopeti ne argument maari pea ku mai Stephen ne wakai. Whewe hoanga koho wakai ki ai I he tala noa ko a Stephen oku ia e constitutional crisis. Ko uhinga whoka a Stephen ia, a toke tā ia. Ko taimi ko na atua ripoti na kai ke te fie mau ia ke na uwhai hanga aue. Hato e whakalerei ki ai, ko implement ni pe ripoti whare area. Ko I poini pe a Stephen ni. Ko na te hanga ko translate mo mea ko ia, ku alure ripoti a nofe lalo o wawa. Iyo e solo ko whakapa loa pino peke o tangata ko ini. Nei ai mea na umahu inga ia. I he polokarama ko ia ke whanongo. I he mea I he na whakaukau. Manatui. Manatui e solo ko whanau I anga ia artificial intelligence. Ono whaingai. I ono whaingai ke lava he kautawa Britania o ti kouti ai whekau ai kausia manne. Ai koe nauanga intercepting ngahi message ko pasi holo ngahi. Penau whenga ke nauanga o whakatonu rea interpret ke lava ke nau witi ai ngahi whekau ia. Koe he kulahi pe ai koe whetutaki e misini. Ka I he whetutaki koe tangata solo o ke iai pe ai elemeniti a koe hono encode kouti. He kulahi mea iau tau rea atu o kai ke tau uhinga. Ki he uhinga koe o whanongo aki e hataha. Ai o whaingata ke te lava o place yourself in the minds o e taha ko o mai information. Pea mahu inga ke te taimi ke te whanongo ange ke
ko whaaka o. Whaaka whako. O rea I whoke kau pōpō hena patoa. Nā koe hena mahe o tua te ringa ke ua. Pea taha I ngutu. Ke whanongo tu oua. Pake rea tua taha. Koi. O mahu inga. Ai ganau mahu inga ia ke whanongo. O kai ke tui paton ke tau. Cham in pe. O hijack ha foi whakaukau o hata. I he foi statement. Without really understanding how I mea na uhinga ki ai he solo. Koe whakaukau o mai Stephen Lee. Ai constitutional crisis. Koe foi statement ia me pese foi statement ko ia I he whakaukau na I kai ke implement ai ripoti ai tui pere hake hena osi mokoi ene awhioki ai. Okay. Sai. Mahino ia mo one whamatala ko ia whamatala ko ia na I kai ke implement. E koe o mai lewa whiwhi. Pe koe toi mawhai mei whi. Na e hanga I he whare area. O mai ripoti kehe. Ke mixi e ongo ai foi ripoti. Koe foi whakaukau solo he koe mahi peheni. Koe komite te upe hake na wange na term of reference. Ai ngahi erito I mea ke na uhanga o saweai pe na o mai e na recommendations. O iai foi scope, iai foi whakangatangata. Ki he o whekau aki pe a mono reallocate mawhai ki he foi sino koni e lalahi tolu na iai Privy Council ngai foi sino mawhai lalahi e tolu. Whaunga whiri whare area. Pea moe Comson whiri. Ai koe foi mechanism ia. Na define the term of reference. Sai. Kono o mai koe term of reference ke nau whai foi mea koe pa nau hamo nau recommendation ni. Once o kutari. O kai ke utui ke position ko koe o mai Lopez on teori. Pai ni ke tok o mai ki whae whakaukau e whae kari. Ai ko tui ko foi conflict ia nei nofu e ngotangata. He kona uhinga he kukehe ai mokoi na whio ke ne hanga tuwangi hono mawhai. Pea kehe mo hangahi ia men kehe ia I he konisu tone ko e whemau e kakai. Kehe pe ia. Ai koe foi ala koe a whare area ke nau toi tānaki mai ongo report ke he ua. Report ai oppositioni ai koe pro democracy he taim ko ia. Mo toi reporti ai kabineti. Koe mui. Ai koe pehe koe lo peti o mai e reporti. Ai koe ne pesivkos mokoi motari he afio. O mai koe ki whare area ke imprimeni. Toi hanga whare area toi tari mai report e ua. Ke o mai ke nau te whakaton tonu ake. Reporti koe ni. Koe whehui rewa koe uberiti ke o hake he taimini e solo. Koe term of reference mei whe na e oange ke hongo komiti kehe koe. O koe sio rewa ke
ke uhinga le vai o kai ke make sense ke to o mai o report ko e ua ko Koi. Koi. ai ke o foki pe foi mea ga solo ke whakau ko i riu na to ton ke Rocky put in place a interim government. Kai ko hapur kai ke kawai ha taha na e loto tangi a pe loto mamai. Ai ko konga ia taha ai mata vai e so. Ke puni mai pe ko e. Koia. O maoni apito ai whakaukau ke o mai. Ko ngā whak he ke nai kauen he konga na hanga he toke tāo define a term of reference. Ai nai mahu inga ia whak toke tā ko ngā whak he taim kona ne pehe. Nai o mai e tu I ai term of reference ke ngā ue ke ai tupleha ke pe moia. I he report kona na whai hange kona ke tala mai. Os atpe for scope mo mea ke nao whai ke whi ngā ue ko ngata pea whi ngā ue he mea ko ia. O ke kakai e whaka eke pea ko haho nao loto pea o reporti mai I he fo scope pe ko ia. Aia ko term of reference ia na ngā ue aki. Neongo na e whakarea he toke tā ia ko term of reference ko hui ngā ko ave reporti ke lalo o wawa ngata ai. Ka ko hui ngā ko tui ko whakarea e toke tā. Ko ne uhinga whuk hanko lau o me reporti e taha me kabineti to e hau mo reporti e taha ia o huk wharearea na o tui whio re vai. Ka koe whihu I whokia, koe hae whahinga term of reference, toko haina ne o anka nau tō lupe ko hae whahinga scope koe na e whai ake e nau ripoti, koe ngai o koe ke tauhanga I loi I he konga koe ne tau liliu. Ka koe ripoti e ua koe mahina ripoti kabineti koe mai ia me pureanga o I pare mia aho koe ko severe, toki ta severe. Ko ripoti taha koe hau I miwhe. Hau ia me he opposition ni, me he pro-democracy movement ni. Koe ia. Okay. Ka ki au koe intent ia, koe whakau whakaukau ia pure anga o aho ko ia, ke nau hawhahinga mea ke nau manipulate, ke lawa whatoni ia, a e nau hanga ririu, a report o stari ni awhio. Koe ia. Pena ai rewa tafa ake taha ke nau lo. Ai rewa ke hange ko hafui ngau le lei. Koi. Ke ongo le lei e te ringa. Kai lava ke nau hanga o hijack e foi reporti. Na e hanga e he toke tā o whakatātā ake i whakaukau koe ni. Na ata reporti koe ai tupere hake ke hanga e he kakai o whiri mai ka whakafofonga toko waono koe ki wharearea. Ai aku nau kakato mai ki wharearea. Pe hanga rewa e tu I o whiri e pare mia, mei he kau whakafofonga pe ko ia ku whiri mai e he kakai ki wharearea. Ai a koe I whakatātāe na e mai he toke tāha he polkalama. Ai a na e whakatātā aki e he toke tāpeni. Pe hanga rewa ia whakawhantala rewa pe he. Ka pau koe tuu rewa ko ia. Ka pau na e whai pe e mea koe na e tari he na e si tari he kakai e whi whakaukau ko ia. I he ripoti ko ia e tuple hake. Na e mea mai pe koe kakai ko whiri mai koe he kakai ki wharearea. Pe hanga re tu I o pick up ne pare mea. Pe whiri rewa he pare mea ne kau minista. Te nau kei kau pe I he whakataha toko ni. Ai a koe na e anga ki ai ki mua. Ka ko uhinga ko hono furihi ko ia he ke ave pe ke Filipe e kakai e ka whafofonga pa nau Filipe nau tolu ki nau tolu ko hai pare mia pe hangarewa mawaherewa tu ia o ai ene whakataha toko ni kehe pe anai. Ko whakaukau ko lot ke tau wakai ange ke i whakaukau ko ia. Whapapa pe ke toi tae solo. Koi. Ki mea koe nio ki whihia whakatiki ni kāre ki whakaukau e. Koi. E kuai whoke ai mea mahu inga. The clarity o purpose. O purpose o reform na whai. He ku
Ka pau te whakafoki ke kuptolu taha ko nistu tone solo, Koi. Ko ne tu koi ki mua, na iai koi tui, mo Privy Council, pure ua ki, Ka whare area. Eko tui Privy Council mo kabineti. Eko no inga ko kakai pe kabineti na ihe Privy Council, Koi. Sai. Eko ua, ko whare area pa tolu rewa whamauanga. O kui kai ke uhinga ia solo, ne kai ke uhinga ia pehe o kunau hoko, whaka sequence. Ke pehe o whika ura ke whika oe whika tolu. Koe foi ti mā ke isi ne mawhai ke foi sino la lahi tolu. Ka wai aha tahaya e maolunga he ta. Ka wai ho nau role, wai mo nau purpose. Ko whare area, koe whatua e lao, pe koe systemi, pe koe mechanisms, ke whakahoko aki he pure anga, hono whakamore ke tuku hau, o tāna ki mehe kakai e whonua. That's the whole basic purpose. Koe mea a whare, mea rewa whakamauanga, ko no hanga whakatonu tonu ka pau e whai e whahoko he pure anga, o mamahi kakai, ke nau hanga whakatonu tonu, pe whakahoko he pure anga, o nau whatongia he tuku hau, whakatatau ki he lao mo i sistemu o atu mei whare area. Ezol. Koi. Sai. Koe liriu koe wanoa hongo fulu. Koe toi ase hingoa e tu i mo Privy Council he vahe mawhai. Koi. Uhinga. Koi. Ko hono lau maalia nai whatua ke whakaukau ko ia. He ko hono uhinga nai lahe outcry e kakai. He ngahi whai tu uni ai kabineti. Ka koe kabineti whiri he tu i. Koi. Koi. Ka koe ui koe nau o mamani e tau e whawhangu he taki. Ne ongo e tau no e kau kabineti, ka e awe po tau he taki. Ka koe whawhangu na iku mau peo tau he taki, ae koe tui a e whonua. Ko ngai a taha e whakarerei na e whaamu ke whai. Ke whakatau a taina e sino ko ia ke ingei e ia. Mo langi ia sino tatau ai pe. Koi. Uhinga whakaukau. Koi. Ko uhinga ia no to ope he konistu tone. Ai sino ko ia me mawhai tutun he tukau. Uhinga. Koi. Pea koe sai. Pea ka paurewa e pehengi. Ke whiri atu he kakai toko ua no. Pea toi whiri mai he tui ai pare mia. Pea ke i hoko pe palo pare matatau. O ke pehe e ngata ko wherewa ai kia e tau ai e mamahi. Koi. He kai ke ngata ai he pare mia o hange goni he ahoni. E iku pea awe te kei tau. O kai pe solo mai palo pare mai na e uhinga e reformu. Ko e uhinga poka ha tau o mai ha solution ke ne solo mai palo pare mai. Ko e taha ni ngahi nau kwen o ko uhinga koe ki ai. Na ia e paanga e ni manoa miliona na e tuku i he bank account he panke Amerika. Ko e trust fund. Ko e sirini na e whakataua ke passporti. Na e maherewa e ne awhio kau ministage na hoko ko kau trustee. Koi. Ko taiminga na e more ai paanga. Ko hai na e lau dei kakai. Aia ko uhinga e whatara noa e osan e tau hanga whirio i e tau solusini. Kwa ke tau express e tau tole palpare ma. Koi. Ue whaka lau maria ia a Nelson Mandela. Mana tui na pehe Mandela. Koe ngahi hia na e whai he kautaki o Afrika.
ki he kakai uri ko Afrika, na ikai ke nau whakaukau o humanly possible. Ka koe whonga na naulawai o reconcile ka nau move forward, koe nau mai palparema, split in the middle, tulu ia e whaito'o, and allow time to heal. E tau unu. Koe palparema koe sio. O ku whaiawira po koe ke te COVID, pe koe tae maa usia. Ai kai ke tau, kai ke hoki e solo, ko huinga e whakatala noa. He koe ke hange koe whakaukau koe ia. O si e tau whinga ke whakatala tui me he mono implicate i whai tūtūni ai executive. Kau toi wat peta tō tanke ne toi whiri mai pe e. Kaka hau e ne whiri o hala. Ko te wate whatata ko ni solo. Na ea e longo a me he kau loe ato hi tangi. Kono whiri mai ai loea me nusila ho. A whiaki. Ke hau o reo he whamaulahi. So koe nau kaila ho ia. O nahanga implicate tui. So, e more e alupe, uinga whake e whakatala noa tupo ni mana, ne o seanga pe ka renti, koe ririu e hoko hono taimi. Koe hae e ne makatuunga, koe hae peisis e ne whaitutuni. Koe peisis e ne whaitutuni na ne pehe, koe ui koe wako i Europe. He solo. Koe ne hako i Europe o mahino ki ai, ka pau he kai ke tau ha, ka pau he kai ke hanga he hatui, o whaka ata-ataho nau sino me whai tutuun he tuku hau e kakai. Loko executive authority. Highly likely e hange pe koe ngai whanua Europe. Koe ne hau pe mamai lo tu mamai ako, ta wau da toke fwoi e lia koia. Aia koe kuhinga i whaitara noa koe mea pango pe o ko whapapa pe ka koe whakakau koe ke Oscar to e fwoi i riu da tau whai, Oscar pa tau te o ate peange tui, hau o whiri i mai. Ai mea e lawe ai. Aia koe uhinga, koe uhinga koe a aku, koe kai koe ke tau e kuresi le rei, kai ke whakanatula e li liu, mo ngahi structure. So koe kupu tolu taha solo, koe tau pehe koe foi koe complete keikia. O kuwahe tolu pe konga keke. Aia koe mawhai, koe pure i e whanua, o kuwahe pe ke sino tolu. Koe whehu i aka koe. Koe konga keke mei whehu hao mo i whanahato koni. Heke me mina tau he konga keke e tui. Koe ke kau e tui e ka koe mahe tolu. Anao ke foi mai tolu he oi foi mai tolu oi foi iriu he mai tolu ko ki mui kapinati pe fare area fa mawang os toi uri ai ko ni stutone ka ja ta hai ria ki ai ai ko konga ke tena vai tolu pe kapinati fare area fa mawang ko feu ya ko tai mini koe konga ke veo puke mai he tui mo ne whanato koni. Aia ko puinga koe tai whakanatula ia. O ne ai pēr mea tupu re whanua. Kai ke aha no makatuunga. Ke puna ea mai pēwhoi konga keke fo o ia nau puke mai. Kua pau ke whai se patwakia. O ke sio ke puinga, koe ko haloto ia ataha. Ka koe mea koe nau pehe. Nai tai tokanga kau what whanua. Oe aho koia, ki he waka ke whahere henga kei tau whanau. Ai whaka o pehe he tokolahi he aki men ke ta whaaki taha. O ku mawahe ka tui, mahina pe tui aku i e ta whaaki pe ia ko ia tui. E ni ta whaaki hoko e ko tui ko head of state ia o whanua mo ia ko ia. Pea mawahe marewa ngahi mawhai tolu ko ke tala noa ke kup tolu taha. Pe behelewa he kau ta whaake taha he na daime unau mai na argument. O ku whia mau he tui ke ai ne kau wharei.
Pe hau ia vai a whiri ni whatahato koni ke whare ia. Pe tatau pe ia mo hanga he pare mia o whiri ni kau whare i, ke hao whare ia i he ne tawhaakoa a ana. Aia lewa ko tuu ko ia ka pau tau pe he sai pe whi whiri ko ke whare i. Ko mawhai ko kunau mau he taini mi, ko ia ku ova ia he whare i. E whare e tui. A koe kena kei whare i pena tue tui ka ku mahalo ku ova, ko tui ka palo pare mai ia ku hoko he taini mi piven. Sisolo, ke mama ke koe kau. Koe poi ni ia. Koe ke whehu ia hatahaya e kau ai whare i. Koe whehu ia tahaya whatatoko ni. Koe mea whehu ia, koe nau konga keke mei whee. Koe. Mone apito. Koe i he tawhaaki fo koe ia e piveni. Na e... Koe konga ini o ku whaikea e whamatala na e... O mai foki e... Na o mai foki e lope sentule ne akimeni. Maari e ne akimeni ngana ne o mai. Na ne tau kawe ipe e ia. Ne ongo ko ripoti ko ni atu pere hake. Na e o si tari he tui. Ka kua pau ke a whangatuku pe mea kotoa ko kihe lao. Ko ne ai peha mea kihe lao e a whangatuku i me whare area. O siko ia, pena aina e whai koe na whakawhiki na e. Da mai e toki tā, ko tui une a whangatuku e lao. Ki hene whamoni hua wha. Da mai e lo peti. Ko lao ko pau ke whai e me whare area. He kai o te kia haripoti e whakahu mai pe hoko e lao. Ko pau pe ke hau ki whare area ke nauhanga o whai hono liriu. Mono whahoko ngā ue kia i mo ngai tipeiti. Pe toki hoko ko e lao ko i ai. O ku tae whakoni tu tone lere mai ko e whare area. Me he aho ko ia o au mai ki he ahoni. Ko ta whaaki ia o whai kia wakai. Ko ngana, nei te kampek whakalo pete ne tala mai e ia. Ai whi ene aki mene taha. Ka pau rewa tae whakoni tu tone. Pana ke huu ko whare area wa whengo fulu ke taha wha. Aina ke whare area tae whakoni tu tone pe koi loto ai. Pena kai ki hanga e toke tā o mai e tari ki he whi aki mene ka alo peti. Ka konga ni kou whai kia si o ku mo oni o ku kei hoko ko constitutional crisis o kei palparema tae whakalao e whare area. Pena e hoko pe i o mai a koe ka tupou nima. Hangare tupou nima tari koe ngahi ripoti mo hafua ngahi mea koe ia. Pea ku hangarewa e tari a koe a rapai e konga ki mua. Ka nau maare ia piweni he na e te whoki mai whoki to e tāone ngā oe aki. Ai mea koe i ho tawha aki wiko sequence o ke whaatala noa ki ai. E whehui mai koe he toke tā. Ko sequence, ko mea kumahu inga. Ko haina e ulaki tari, ko haina ne ulaki tari ripoti ko sequence o kumahu inga ki whai. O ku whihi holo e tala noa i loto piweni i he ukonga koe ni ko hea o wakai ki ai. Holo, koe fui isi o e dea walu ke au ke mono mai pehe pui mai. Ai tā mai ke ka polo mai i. O kamata pe. Ia fuka he whakatala noa solo. Ke tala noa i māma, o te tau tala noa o te tau tala noa i hate whainga a pai esi. Ka patu ta kamata mai he fo i ko whee kua whangatuku. Aina na ula kamata whangi na tala noa. Tala mai e toke tā. Ko e taimpe kou tāria he tu i a ripoti ko e a whangatuku ia. Io. Ta kamata mai whikonko ia. O circumstantial anga i whakaukau. Ko whamatala pene ki whakaukau. Ka not necessarily ko mea tonu. Ka tuange te hanga clarify e whakaukau. Providing a logical thinking ke hanga i whakaukau. Ki aoia ku circumstantial. Oi o ku whakatou e lava pe ke whakatou tonu pena. Manitui, o ku kehe tau tala noa ki e fix, mo tau tala noa ki e intent. E mea i he whakaukau. E malava pe, o toi ai mo uhinga ia. E mea whakatolo ua pe na ua. Ka koe mea nea ku whemau ke hului ki foi a ka whaalahi ai solo, Ko whare area, ke whaua ai lao te ne kawene a ke whonua. Sai. Koe foi ripoti ko ni na whakapatonu ki he relinquish he ne a whiohono mawhai. Sai.
logically ka pau tau pehepe tau assume pe for argument's sake os loto e tui ke relinquish mai ni mawhai i he whotonga report na provide atu he koe whakaukau ka lo peti ke o mai ki wharearea ke toi tālanga i ai pe unau tāri kai au tui kai so he kohono uhinga koe taranoa ki he mawhai e tui o kune loto o tohi he konisto tone hono mawhai ke taimi ko ia na kutolu noa na kutolu noa koe tui ai pure ulo aki kau ia he vahe foi keke kon ko lau tui pa mo kabineti ka koe whakatahai tui mo kabineti ko privy council uhinga e lau solo sai koe ripote ni ke hanga o mai ai whakaukau hono reformu ai tau konisto tone ke alu mo whaamu mo teke a temokalati ke coexist ai pure anga ha tui pe mo temokalati kapau na ko haripote solo kapau ko haripote ni whekauaki mo whakotu umai ke review e lao kere pe koha toi mea kehe ange o kuinga ulau pe ko no tamte e komson uhila o lewa ai meri kia i wharearea ke nauhanga tālanga ia i loto e kakai pe ko hai mea loto ke kakai ko term of reference ko ke unga ko whafok na os ave pasi wharearea ave ke komit ko ini pe whai report ai nau findings o ave ke tui kono entos ko tui anta he konistu tone aho ko ia o tui tatawa mo Steven i wajaha mawhai e wharearea ke nau mahino ko wharearea u whaua e lao ko purpose lewa wharearea he foi situation ko ini ke nau hanga o operationalize e lao ai reporti ki he lao ke o te reporti o draft ake lao ko process ia kau kai ke uhinga hono kau kai ke uhinga ko wharearea u whaua e lao ke nauhanga o toi whakataha i report ko stari na fio toi mai maki report ai kabineti mai mo report ai oppositioni ke whakatonu huia ia to kai mea e whemau ke toi whakarere o toi kai uhinga ia Steven ki he crisis i he uhinga na kai ke whakahoko e whinangalo i ne a fio au mooni pe a lo pe kia ko wharearea u whaua e lao i he context e context o whakaukau ko lipote ne a fio whekau akton pe mo hono mawhai kai eu tui waha na te iai ha meriti pe veriti ke toi ala wharearea o toi hai o toi kuki ai foi lipote ko ia ai ko foi konga ia mahu inga apito ke inga ke mahino i foi tana ki ko hanga o mai i he context ko ia ma ai ko hange pe ia ka hano ka tofolo mai tu i o ko o atu e mawhai ko e ke ko loto le rei ke o atu e mawhai ko a vea ki he ai pa kono o mai ko ia ko ke te ai ha to e space ia uiga Steven ko hai o to ia ane mawhai ke ne to hanga o to ai ke ne to discussi ai loto le afio anda he konisulto ne a ko ia ai ko mahina opito ai foi konga ko ia ai ko foi konga pe ia o ku pipiki ki ai to ke ta ai ko ne to ala pe ko to riliu fa balangi mo te discuss ko fa le ai ko crisis level foi ai ko instituto ne ia i ne tu ko ia ai leva he ta fa aki leva ko ia ko nga ta hoko mai fok me ta fa ko ia ku mahina foi tu ku nga report ia tu po fa pea hala foka tu po wha ia i tau peko ia pea hoko hagareba tu po ni mai ia o hoko koe tu ai o ne mau pe ia foke mawhai koe tu ai mawhai pe tatau pe na ia tu po wha o te whotu urewa koe ai a CEC o hau rewa mri poti ko ia aluat me whare area pea tari rewa tu ia whamoni hua whai ai ni kou tau riri koe wafe hongo fulu ai a koe fwoi konga ia taha o ku wakai koe kia ia toke ta nga foki le toke tae ke sequence
Neo pe ko tupo ni mai ko tupo fa kana ulaki tari me ai ga tupo fa to ton ke tu ko me ga tupo ni ma ga ai me tupo fa I tu ko ia he sequence Koe foi mea koe argument whakata mai pe. Koe. E kono moni whak solo. O koe me wiki he argument ko ia. Kau koe pehe solo e mo i whewhere, moving forward te whanua. Koe. O koe mea he tāpuru solo pehe. Koe mea koe fairway, koe mea koe out of bound. Koe fairway, koe acceptable, koe mea wheitu ia o ku ngofua. Koe out of bound o ku o kapu. Koe. Kau peheni. Ka pāte ka tai ho foi pulu out of bound. Pea ke hoko atu pe koe ho wa inga. Kai ke tikrea o ku ke out of bound. Koe. E disqualify ho score kātia koe. Koe, kau kai ke uhinga I ke ngata, kai ke toa hawhainga koe te out of bound pa te mate ai. Koe. O koe e foi whatongi ai, he foi out of bound koe ia. Ke lava, o mai e te ngofua ke te hoko atu kau he whanonga, he wainga. Uraki, pau ke te uraki tikrea na te out of bound. Ua, pau ke te tānaki a te foi penalty ua, ki ho score kāti. E out of bound. Ai koe te tikrea pa te accept penalty. Pea te prei whakafoki rewa te foi pulu fo ou. Ki he fairway. Pea oku kei kau pe ho foi pulu ko ia. He qualify he wainga. If you fail to do that, ko ho score ka te disqualify. Nāre. Koe. Sai, koe o mai ko te situation koe ni he anga eksio. Hange ko wharea, o mai ripoti, pea hala tupo whaia. Koe. Huma tupo ni mai, ha uia, huma tupo ni mai, o sfai e whare are aia. Ai modification goni ki he Ripoti. Ki he ripoti. Ai au tau pe, os out of bound a whare are aia. Koe. Ai a koe foi mea koe o kousi au ki ai. Humere watu pou ni mai au tikrea na iai foi out of bound. Ai e komit fo ou. Koe. Ke pere ia e hoko atu. Ke toi fatu mai ai report fo ou. Koe. Ai a ko veu I rewa. E disqualify e foi pulu fo ou. Veu kune hanga o ne hanga qualify e foi pulu fo ou ke hoko atu. Ai ko hanga I patanoa. He ko hanga ko huinga ko mai fatata ko ai me kapau ne ka ke toi drop e tupo nima ha foi pulu fo ou kana hoka tu he report ko ni na out of bound ni ai pehe na ga to ton ke na te ara ki ai o ko tu ke foi crisis ko na Koe. ka ko os rectify ko me malo to e malo in care foi penalty he ki ka fa report ma ko to ne ke o mai foi tautea. Tautea. Ke to e poi ni mo me a. Io foi two stroke penalty go ya. Entonces que ave que fare area ko na na to ya ke report. Io. Ka na ke pe. Ka ko me ko sio ga ku na os drop foi pull for o ya. O play mai ke fairway. Pe hoko mai tau fononga. Io ko tu ko aki meni na whenga lo petiko ke ne hanga o mai. Ai a I he whakau ko ia neongo pena o si hanga tupo wha o tari a ripoti ko ka ko uhinga ko ne malo ko ne hala tupo wha pe haurewa hono taloni ke taloni hoko ko tu I o tonga tupo nima. Ai a na o guere whainga maari ka tupo nima
ke ne tala mai tau foki peo ai pe mea na tali ko he tamai e to pofa pe ko ne tikrea pe ia hane mea fo o hange ko lautu tikrea ia fe mama ko ni hoko o mai le me komiti ko nga ke hoko to ke vai nga ke au ke ngatanga ai ko ngai na fai ko i he tau mea kai taim ta tau foki pe ven oku e tu ia neongo na lava to po ni mai o whakahoko ke kakato ririu ai mea ko na fai ke fia ma au ko fai e fo i vai nga o aloa o ke ne o si o kakato fo i ririu ka ko mea ko nu ke fai holo ai tālanga ia ko ngahi ka kano ko i loto na fai a ko ngahi report na fai ke ririu ko ia o palo pare mana alo ririu o au ka aku ke fia ma o pe ririu ia ke lahe ngahi mea ko fia ma o ke fai ai ngā ue ki ai i ne tu ko tai ni mi o ko ke tu yo ko tonu ke o ko ha me ni ko ke te fai pe hano te wakai i tau o e fat fonua na e fai ko ia ke te whahanga au e ke ai piven pe tuku ai rebe ke tau ki pe hea tu ke lau hatau e di manoa ka toki whaha kai ki ai. Koe whare me machi e te tuku noa i ai pe. Koe hake whoko lau crisis, constitutional crisis mai whoke leading up ke pe kia ka tupo wha. Toi tau pe mai foi ripoti ko ni ua leading up ke pe kia tupo ni. Koi. Pea ono mau hange pe ko whata no high check i tau liu poi kau o whata toko ni whare i kona ko e talketi pa mo flexevele he ono pure anga e koe mea kau mahi no koe ka au i ripoti na nau pehe koe step uruakien koe foi long evolutionary path koe foi hala whanonga o liriu ka koe foi step uruakien koe whakarea koe i tukou nima koe ko hoku rere i taha a puena mana tui koe tautano ai nia he wafe mavalu ono whao e term of reference for all ke whaia ke ngau e koe komiti koe ni sea ko ton woti e kabe motive nei ke whakahike heka ke wana hong furu nane pehe i he taha ni ngahi interview kakapau hao e whare area i he kaha au o nau whakaukau ke ririu o whakatatau ke taimi tu ia ki ai ai koe puhi ngā solo constitutions it should be a living entity ko mea mo ui o ke lono ai ko loka ko ni sutone patau hange tau pore ko ni sutone taval fidui ma ko lolo atahai fai longa ia whakapuuri solo the essence of education is continuously improvement pea koe whakailonga ia mama e lotu mama e ako ka pau waha mea tau whatonga i e ngai whaunga system whakalao whakonisku tone o kwhe mau ke align ki anga tai mi mo alu mo ngai knowledge for o whau kai ke utui to ton ke lokaki ke pe koe mahino koe ki tau pene o full tahau e tau whae os mahino palparema koe ware pe ka pau e pe tu ke tau ni manoa. That is so silly. Hange nia ko tau whatonga ku tō si pihe i he luo. Ka tuku pe ai ka tau o kai ke i fail to make sense. Ai ako ko whakapoto taha ka te au. Ka kutui ko lau maari e solo na ke whaka ingo ai por kala mau tu aki foke ai au ke kakai ke fat pono po ka ko ko de fai wa ai re ke na wanga o tu aki ko ko na buhinga foke ai ke tau tala noa ai tau hala fononga ke tau lava ilo e mata vai pe fai ai whakalere i fai ai no whakalere i ko ha no inga
He ka pau tau ngoi tau whaingata ia tau tangata koe ni. Hame ka tau tuku noa ia ke whaingata ia tau tangata hoko. Koe hanga ia whakaukau. Ai ko winga ai ko bea o ma winga ke tala noa i whai ririu ASAP. Babe da. Koe taha whaki ai pakutuka konga wha au sia te taki i AFP ki ai ko ngā kata taimi. Koe taha ia mea kwhai ki ai hoha he taini mi e piveni. Koe wafe taha whāna e hanga e he pureanga ko ia o Lord Tui Wagano. O aia na minister i he justice ia Clive Edwards. Pea mo kau pureanga koe taimi koe. Nana whanga o mai e koe ai taha. Totongi mai taha pea mi tō pureanga koe expert i he konstituto ne. Pea ne hao wakai e tau ririu. Konstituto ne he ririu. Pea ku ilo beha kakai ia taha kotoa ia. A ripoti koe ni o ne whakaha mai. Koe maolalo taha eni mo kovi taha eni o konstituto ne ko lava ke mamata ki ai. Pea mo hafua ene ngai whakamatala ki he kovi koe whaiririu koe ni. Koe konga eni whai kia ho haa. Koe tau ene valo me he ripoti koe ni. Te kai ke whai haa. Te kai ke whai hanga au e ki ai ki ngā. He ka pau tala mai ko o ku kovi taha au pita e tau mea he paswiki mo mamani i he konstituto ne. Pea kutotoni ke whai hanga au e koe mea ia kutotoni ke serious e wakai kia e whare area koe. Wakai kia e pure anga. Wai o koe ki whai hanga au e ki ai tau ene valo me he ripoti na mai he taha. Na totongi he pure anga tō ngā taha koe ni ki hawhai. Mona witsolo e. Ka koe mea nia koe ko wha noa kai solo e. Koe tuai koe o hano whakarere i o mea koe toa pe. O mātunga e kai ke lava he whanuani. O troa e demarcation, clear demarcation. Koe tau social structure me tau political structure. Ka pau koe ni solo koe tau fukakai a koe ni. E nau scholars. O kunau kei fihia pe nau toluia. O kei tala pe koe mawhai tui o whakarewerewa. O topu tapu. O kai ke tohi. Solo ko pe au. O koe tūnga whakatu tamake ka hau e whanuan ka pau koe ia. Koe mea kou whi maoi. Koe uhinga whoko. O lai pe whau whaitala noa solo. Uhinga whoki hono hanga. Koe mawhai atu po uruaki he aho ko ia nai whakarewerewa. Nai topu tapu. Pene kai ke tohi ia. Uhinga i blauson. Koe. Hape mea nei hono loto. Hape mea nei whokau. Koe mea nei whaitutuni. Mea nei hoko koe lao. Ka koe uhinga ia hono mai ko ni sudone ka pau aha mawhai tohi. Oe ai ke puna ea. E solo koe ate whakau koe ni. He koe erito ni e palpare maa. Koe. Koe katoa e umea koe nau ke whamatara mai koe. Solo koe pā koe ni e mou ngā whipa. Tō koe tsunami. Koe. Koe whekau. Tā koe uroto peke wai wai. Nā hoko peko hako ke whanuani. Koe whekau nai o mai ai. I he aoe o tua. I ti eyes of God. Kai ke toi ai. Nei kai ke toi ai. I roi taimi koe nei whihi ai hala he alu koni ki koi hala koni ki tofoa. Koe. Koe hala reini waen ko reini whaa ia solo. Koe. Whaa te alu atu whaa mai hau. Koe kuhingai solo. Koe kuhingai. Na i kai toi ai ha mahu inga taha koloa e aho ko ia. Kai toi ai ha mahu inga taha mawhai. Na reduce e tangata tonga ko toa pe. Ka tau be mo e. Solo ko ate tala noa ko ni ke tolo lot. Koe. Na e hake pe au ko e mata fanga ko no sopu. E panke pa mo e palasi. Na e tuku mai kuini hawe mo ne kau sotia. Ko whakatapu angi pe hensolo ka kuhunga ke temo seke whakakaukau maalunga ani. Koe. Nā kai toi pe mai he kakaia koe hae kau sotia. Koe hae kuini. Kai toi pe mai kakaia koe hae kau whaiwhikau. Pe koe hae kau mea, kau minister, kau CEO.
They were all reduced to same. Kai ke toi lava foki o toi ke whakaata e hala ia. Manui o tawanga ko ni tatangi mai pe ai haere whakaata e hala ale. Ko e aho ko ni. Kai ke toi nei kai ke toi ko mo ui be ko na mo ui be mo si hova na asibai dai nga. Ko hinga poi ni ko tala noa ko eke foki ha hinga fainga ta ai ke faka tonu ki he fai to tonu mo me to tonu ha hinga fainga ta ko ikai ke taulava o provide for clarity mo loto lahi fe unga ai kehe ai tau social structure me tau political structure. Ha oi au fai na kai ono tau ai fai to konta pui fonua. Ki fonua vale. Ko tau wa fu ka hape, mara wa pu na ta hape. Ko keiti mai hu mai ki ro doni. Ko fe hu e tu ha oi au fai na tai. It's exactly the same. It's exactly the same answer ke. Ko poi ni ga aku solo ke ki lave te pe me ko ni me kai da. O kwai me ai o kwai me ko si o lo na mara tu e para no e palu ke hopo ko ke tangi ma asi me mo mi prisone ha to koni ono puke ia ene tala ko ai ko pului feke na kuongo i he feinga ko ia aho ko ia ai mafasia ia te au ai hange ku ata mai o ku puno e taha ko toa ko tau fa o ko tau faunga fatunga motua na kai ke ha me fa ba ta ki fai to no mo fa mau to na ko mo e me ila ko ha fa ta no ke fineki me na wai ko manatu ipe au ia ai lau to fa sa pate ta no ga ai sape mo apten kom ai tano ko kane panisa hono fe kau i ke na puno ki fatunga motu ape ko e puno ki fu kamapua kai tu ko me ton na ko ngo ya pito me o ke lo fatonga he fonwan ka tu ko tu sai pe ya o elo kapai te muy pe ko nga hi hu fi fare nga hi me fa pure ang o ke lo ai whakatap-tapu ke ne awhio, ke he o tua. E ulawa se teste tabe se teste. Kau ke ilo ai whakatap-tapu ke whatunga motua. Lawa pes whaka katoi. Pea toki lau siva, oi la a ko wunga whunua, ongo, peko e ono i la a. So, o ko ongo, o saipe tau whatunga motua, tau social structure. Ka ke sio ke mea ko ia solo a ta wala i sa volo a we ke palo ko ke te wai waki o to e hau mono fu fihu ona e solo ngari lau no mea ko tala no ki ai ka ku ai implication ki he mindset ki pa mo attitude ko la a ko nau ya natula nau ya si ho so wa upenia tau whakahoa tau tole tau tui ke la a. E koe la a ko piki a pa uia ko la a ko unga whanua. Ka la a ko o kei moi pa uia o kei ulo pe la a. Koe la a ko nau ia si hova. Nau ia o tua o universi. Koe whewe e tu nai whewe i la a e tai nai pai mo ngafi. Kei ono taria ke pe mai ha uhinga e ko talo e hu mai ngai whakarerei ke ne o mai e pure le rei ke fonuan mono kei loka ipe ko uhinga ko mea kon tano dai ko ia pe solo ko lolo tatai ko malo vito e viven ko di mahalo ku fe unga e ta proklama ahoni tato ki hoko